Cái channel GM64 Square sa ro lo ma chu tunla hian Dubai lama housemate tura kalte athon tu agency ten an ngai sak zui tok lo le dan kala agency te hian housemate tura kalte hi thon angin thuthang te po atamin hemi chungchanga hian pite te point Dubai a housemate tur athon thin tu agency te laka FIR hi la thelu ta niya hemi chungchanga hi chuan YouTube channel sang te point interview te nein site A le site B lam thu te po ngai thlak tur omania angai thadu tan chuan YouTube channel sang ale mizo official channel a chiangkung taka ngai thlak tur omani kini GM64 Square channel te chuan tun tuma chuan Dubai ja engineer an toka ommek puzel ral te le David Sailo thise ki gonon chir chuk don ania minlo ngai thlak tlon sakram turin kan som bok cheuani Arab Rama housemate har sana tok te chungchanga Home Minister le Home Commissioner te muanni UAE Oman Syria Saudi Arabia housemate har sana tok le anma ni tir tu agency ten agency license pek an ni na pela rampona mizo meise te anthon chu chungchang thukal zela Home Minister le Home Secretary muanniya Home Minister in kan tu thlen te ngun taka min ngai thlak sakha thoven song na thamaniye Home Minister thuron angin zekin thelu ngalaniya agency te hian the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 mangsualin andan bo chethi kumthum jail tan le cheng singa choi theina aniya bel the ilo ani andan bo chethi domestic placement a chau alani zoka India rampona sarkar lai puishret lawa mission anthon chuk ani lek phei chuan khe sa sang leyang legat expert te soya da ta ila Home Commissioner hi mizo pa tak mihar sa jok te din mun hrethiam tak ani a Arab Rama housemate na tok har sana tok te chu an thiam lo emo boipui masak ngai an ni thu te soin dananga malak zel ani tu thu asoi Dubai case ti manga David Sailowin Facebook a thu je khi kan chir chu ka ngai FIR thelu ani towa criminal case om chho ngai me a case ete naw lo chho vi winner numbok Dubai lama kan mizo engineer fel tak zelaral te thu je mengin thailang ve te ang a zia Dubai lama kan tlei rol na tok housemate du te thon theya in soi Mizoram a hian agency an nuala chung te chuan Dubai lama agency nang tenen in zomin tang dunin heng atlang puin mei chila no pang tak te hi Dubai a an thona Dubai lama agency te chuan thatho turan lo jong sakta thin ani heng na tok turan tirte hlo atang hian lep an nei ta thina na tok tu te hian an thlabi hlo atangin an rul tau thin ani abik takin UAE Dubai lama an tir thlak te hian har sanna an tawna sa ti hre theya ma se Mizoram lam agency atang chuan a top thlenga in pui dan kong awang viau to po ani theya agency lam ni lo mani mizo pui tan pui ngai te tan ti in tlom ngai chu tak mewin pilarem sang fa nai te elo pen chok ta ani agency te hian danan takin thil an tiem toka kal tele agency te hi tu zo nge thima thim lo soi lo ila agency hi danang takin an chem ti zo ki en te ang pakhatna Mizorama he ting na tok tur foreigna thon theya in soi recruitment agency te hian Mizoram sarkar noi adanang thlapin license nein anin soya the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 noya DC hena registration fee cheng sanga pe in foreigna kan lo in thon mi mei ni o mani
heti nga foreign na tok thon thei tur chuan Ministry of Overseas Indian Affairs Noya Protector of Immigrants nena registration fee cheng sing hi sanga pe in kumnga registration nung an nei theya hei ba ka hian bank guarantee cheng noi somnga angai bok heting taka ti document dik tak tlo chan tur nei hi Mizorama recruitment agency howa hian an ominari nomlo chu wangin dan phalna ni mi lowa in thon anga human trafficking rimpo anam the ani anina Mizoram agency ten na thoka an tir chua telaka an poisa rulle tir zat po hi atam tham view meya noi chuang te kum khat chung an lo atang ten an rul tir thin heng hi an thlona chuan man visa etc boi puina tin an soibok hetinga uchuk taka poisa lak saka in rul tir thin an ti hri in sarkar lai pui chu kumsang ni chawng panga kan order chu in danang thlapa recruitment agency te chuan heng na thoka an tir chua te lakatang hian cheng sing ni emo anni somli panga hlobak charge rem tilo hei po hi Mizoram agency te hian an bo chena sa le in rin hei ba ka hian visa boi puina te thlona chuan man hotel thanna etc te hi agency lo in sen so na tur ni na lang lova na toka chhor tu tur tum vek jok tur ani pathumna an tho tur ber po chiang lo an hloza tur pe an hloza tur po lo le employment contract fel sa po ni lova hetinga foreigner in thon hi human trafficking rong akai palina India atanga UAE housemate na thoka kal hi phal ani to lo General Directorate of Residency and Foreign Affairs chuan housemate UAE lu tumte chu immigration lama block turin ngan ati chuak to a hei wang hian UAE ram tlowa jin khothong angin visit visa siema na to tir kan in tumta a hei hi thil dik lo tak ani bok pangana thok tura tir chote chu Dubai lam agency chuan an visa an thlen saka engti khun chunge an visa ala dampo hrelo an nual ani oma hetinga visa in thlen sakhi UAE labor dan ka tat ania hремna pek thei ani bok parukna kumtling lo tlerol kumsong parukna thoka thon chuwa atelve ni a soi hi a serious le a India ram dana po ama dut thanna po ni se child labor dik tak ani awangin atir tu te chung hi a pik view thei klipna heti agency hi Mizorama somli vel zet kan lo nei reng meya an han chui chho anga bepui point kan chin pha zelang chu UAE na thoka engineer pu zel ralte thuji ki kan chir le enge buina kal zel ni jan ma salama tle rol te ron chuak zingdar ni le chan be vela ron chuak ka zingdar sari vela kanin zong muwa Indian embassy lama kal puin statement te kan pezowa na katlanga zandar somvela nula pakhitin su adu thu minon hrille a Indian consulate nai tho awangin ama a lo valu top turin kanin hrila azan ma sa ka mut me lo awangin ka chaw hle a zanlai pel zingdar khan vela ka ching sak chu zingdar ni le chan be vela amaka nasa in kol ka donga Indian consulate gate a alu thelo thu min ron hril security tenen kanin bik nuwa ahim ti ka hria zinga khowa rola ka wanga even zui tur thu thrilin kanin thla kamudona UAE Oman border lama train kol ka dong le zingdar nga vel ani to a ama in an lo tlan chuak to a an zuya an lak le thu le an poisa nei chun po an chu sak vek thu min hril an hmurem chang taxi la tur le kalo khul tur thu kanin thil nuwa kanin chuak zui ngala himdam takin kanin mu office holiday alo ni le zela office an khar chuin vice consul le atul boipui tur midang kan ko chuk chuka
kanin da lu thei ram mizo tlei rol pathum dang kanin la chuk le ta a mizoram thingtlang kil khor tak tak ami an ni deuh zela pakhat hi document lem midang passport le ID lem manga agent ten an ron tir alani le da zel pakhat hi medical condition series deuh anaya rang taka enkol na amamo boka mizorama an lo thlen huna po uluk taka counseling dong chi ni in alang pilal ram sang fa nai te po tun lai chu amu man bik lo ni in alang ti hian mizo nula mi som pakhat zet som til tuk tur thei to lo hodu hongai nar si lo te kanin la chuk thei ta a oman siri le saudi lam atangin chanpui turang na kala dong zel bok rap thak hi kati e mei kei zong heti hian engineer puzela chuanin Facebook a thu aron ziak bokani hemi kan thil ron chir chuwa hian thil diglo ti tu an omani chuan keini GM64 square channel te chuanin an phuang tok hramna hmungai se ti hi kan duh tu samani kan lo me